वंदे ओम गिरिमुखाल वंदे सर्वनाकारां पत्नीनाथ देवी सर्वार्णकार वंदने सर्वनाकालिनाथ देवी ओम प्राणं प्राणं गिरिमुल्लाल सुल्लादिवाना सर्वनाकार हिरदोसनाकार दूरी वाह वाह ओम प्राणं प्राणं गत्तादिवाना सर्वनाकार ज्ञातिहिर मुखहिर सर्वहिर बंधना यक्ष बंधना प्रेत बंधना सर्वदोषां दोषां दूरी प्राण कल्लादिवाना सर्वनाकार ज्ञाति बल वेगनाकार निधास कल्ल वंदने सर्वदोषां दूरी प्राण शक्ति नाकारं उच्चारि उच्चारि सर्वदोषां दोषां दूरीभूत शिवमात्मा प्राणं ज्ञातिहिर मुखहिर सर्वनाकारं वाह प्राण शक्ति वा ईर सोल्लाडि वा नाकल्लाडि वा नागपत्नी देवी नमस्कारं देवकारं अम्मा काली शक्ति बल शक्ति नाकारं सर्व ज्ञाति पंचस्कंदमाला हिरदोष नाकार दूरीभूत वाह सत्तादि कल्लाडि बोलंद्रा यक्ष बंधना प्रेत बंधना सर्वदोषां दोषां दूरीभूत वाह प्राण शक्ति ईर सल्लादिवाणं प्राणं प्राणं सत्तादि कल्लादिवाणं सर्वनाकारं ज्ञाति बलवेगनाकारं सर्वबंधन यक्ष बंधन उल्ल बंधन प्रेत बंधन सर्वदोषां ज्ञातिहिर मुखहिर सर्वभूमिस्थानाकार ज्ञातिहिर मुखहिर सर्वदोषां दोषां दूरीभूत वाह वाह वंदे पादसनवा संतोषයි කොහෙද මෙතුවක් කාලයක් හිටියේ ඉර වෙලාද ඉර වෙලා ඇංගිලා හිටියා දෙවියන් වහන්සේ එන්න බැරුව හිටියා දරුවා මේ කරදර ගොඩක මුහුණපත් දීලා තියෙනවා එසේමයි දරුවා ආරක්ෂා කරනවද දරුවා ආරක්ෂා කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඒකාකාර මං එහෙනම් සත්තිමාලා නිසි ආකාර දීලා දරු ප්‍රාණන්ව රැකලා දෙන්නම් කියනවා තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා පහත තියෙන bell icon එක click කරන්න. සැමට තෙරුවන් සරණයි.